bicycle keron pon hithi pam jai karti pon Johnny nampi ainar rihing ame kero pena jok Johnny nampi ainar aprangiran nang Kardom nili birta life thanbang pi sami malin terang pi lasino nang tonpen birta juponik sina Bothalang so higher secondary school along ke Charlie also martu phan bicycle keron patupon Carbino Thomas Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Bothalang so Town Committee Chairman Chandra Singh Rong hangatum chetong dun Bothalang so pen birta life apran ke Rajipan se report মামাক আমি ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত মামাই আমাক সাইকেল দিছে আমি এতিয়া ভালকৈ পঢ়িম আৰু আমি বহুত ভাল পাইছোঁ মামাই আমাক সাইকেল দিছে বুলি Risra Bangthong Cap Apan, Charlie Sumapan Pini, that Chief Minister Special Package and Cycle on Poniglo, Lapen Elitum Touching Horn, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Elitum Karbian Long Thomas Council CEM, Kahai Dr. Tuliram Longhang, Langtum Kebori Pen, Unique, Kiduk Kela Osumar Pini. Cycle run pono. Lapen dak pen Halloween wing pen segi wang wang latung. Ausumar tum dak pen kilometer ke popin se school kahelat do. Kasi alang litum halas so cycle ke run pen. Abang ke alang litum joy ke sonsi teglong lo. Ausumar tum ke dam ke bang panama. Lapen choro lo litum chief minister lapen litum CM apantat. Ke litum hidup kelak Ausumar pan lahai cycle ke run tegapot. Tang tendon bang ke lapu school wise dong people mau telang ton nijang kar biang long pandel non bang ka la bangala so school de botang so higher secondary pandel lo pharu sira thongkebra isi ada la botang so higher secondary pandel lo la pen long ka pre ka pi bom lo Difurong so pialong hithi pamjai ase kartil padopon Kurusar lumjong timung borsing leng lapen chandraing pia tungsi kartil padolo womut wokan ke mesen pusi Kurusar atumpen pachini pon Dodoli pen biotala fafiran ke Abraham Tiso report akar benglong news kelang tum abang pu bang pi tumhan lapen klem bang pu tumhan kadom kadom pini nilitum dak dipurong so pialong hithi pamjai punilitum kipi pon ke dam tangan ingkan surihina krenar kep pensi ke chenglo lapen ke pininga bang ke ingdeng hini si dipurong so pialong hithi pamjai nilitum Dipon lo, asila hithi pamjai pu alam thea bang ke lapun lo, itum karbi itum mithang anim do hakku benda hithi long karbi kapi jodo jibok arnam do, aso apan sini itum karbi khai itum ta nim rokom do pachini ponang kusi, nilitum aso dipu hithi long pamjai dipon thanang kok. Fualong hithi pamjai, labang so ke ingdeng hini anlok pinian bangki. Ahok pera bangke la so hithi pamjai la bang so si karkli bangke aningkan bang si karkli nangi apolo sitame elitum chiso la karkli chopiju pulotan de elitum chiso tangka poisa dore la hui ke dorde dokok titi la so joine si elitum chiso attack bang binang koklo asia nilitum la di greater difu bazar committee hin mentame alang di tumlong un an ke cherap dunlo la pentu Elitum long non labang so ingdeng hinia long abangke nangapa chun piwe ka bangke elitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM sar alangli si nangka cerap dun si pinita nilitum labang so asiarli long lo alangli yong si nang cerap dun de buson te elitum ta achiso akider bangke dokok ta hai arkli rek po hai sita menona tengunde der ta hai engko papinan kok ta hai lasi labang so hitia pamjaya bangke elitum kopisi karklinan kokma labang ke ilitum karbi aron barim labang so ateng si ilitum damlo laso bang ke ilitum rongker kosona karkli halason rak thaglo isia hitia long ilitum kopilo kachirai kom ji aphat keso ki un e pendang lok angton ilitum karbiang long bang ke ladake kethenai ahithilo Masih halas so hitia long bangke elitum bangke kai kita ingkiret mesen kesu kiun penta jogwan nangi pu la so phan si elitum la bangso hiti pamjai ke aningkan mang ta artinang ler la si
pininga bangke ciso nili tumta ke ave jola ave daralam do koka joni si ciso ke chorkli chupi ju hutame ciso ka siksa katora do cherlo tangka poisa le do kok pusi tame no nili tum kacho hang aluhita apor pe nangse tongdun etun edelo si tame dolo nangse tongdun bomlo kado handa ningkarong lo nonali tum media person pen cenglok angton la bojara tuman ta nanga cerap na ceto dundu la pentu eli tum bong habe pinpo pendanglok eli tum la rongasar rubasar la pentu i social organization dum da nanga ce tong dundo la si halatum ata nanga cerap na ceto dun pen eli tum la bangso hiji pamjaya se bangke chun pakalo ni tum la ke cheng sikar di bangke la so dim thot la sericulture la so adim na thot ama sikar pilo 2018 aninkan ha social pilo la si la continue nili tu maninkan bang artiver une derlo chi so mo pena je than lo katora do chet ti amasi nili tum katora mane tangka poisa phan dele katora ta kali ini tum mala kurusa pendang lok ekdom angtan si muni tum ke bang nang sai dia maha tum ke bang e jar la hui do ko ti amasi arti mane continue bang arti ponun e derlo an pe hala ke arti chinga huda bang ke ini nili tum lo nanga cerap dun thiba bang ke eli tum non MLA do bomlo rup sing teronsa alang li hasud em lang hala so yem sar sinang cerap dun pakalo ekdom la bojar bethe thata nili tum la tulihi alang karsi long ta lang mena mata chi thurum plut sinang do pinida nili mena ta chi thurum plut si along la dukan tin ta la dukan tang thira nang pu along bangke nili meta chi dun lo tulihi alang karsi dun bangke Dokmoka Forest Range ke parlo parokwa pup dikharu arong along sok nangke choaphan kewang hot patowe por phai hini malom rehinga me keropen ajok Johnny apran damnang lason si methang asok aphan kaching hon puajok anikan wang si tame nampi aingnar wang wera jok si bangsolan ari kihing ponbom pusi nampi rekom sakhia tumpen birta nang thandun lapen bangso ari hinga me komatsi kihing lo ne chini pon pelang pusi nang thandun sitame bangso ri hinga me kihing wek abang aphan prabjin pen FIR pi ponpo napen aroteng so dak pen insai ponpo pusi nampi rekom sakhia tumpen birta nang thandun koloni pen pinchong rong pi report birta live. Yet I have received the information that 2 elephants has been died in Dokmoka range due to electric fencing. So I have come from Diffu directly to see what has happened. After coming here, I found that 1 male and 1 female elephant has been died due to electric fencing. This regime of electric fencing is totally illegal. आज ही हाथी मरी से काली मानव मरी हो पा रही है ना, it is totally illegal. For this we have already filed FIR to the police. He will take action regarding this. Now जितो हुई से इतिया पोस्टमार्टम होगो, पोस्टमार्टम एग्जैक्ट रीजन और लाई जाबो, एग्जैक्ट मतलब की कारण तो हुई से तार पीछे तो गांडा खादे तो दफन करीब लगी वो, तो ये तो बहुत मतलब ब्याह कथा है तो। यहाँ के किसान जो है अपने जो है पास में आपका डोगो करेंगे फॉरेस्ट, ठीक है। हाथी का जो है हैबिट है, ये जो धान लगाता है उसको धान को अट्रैक्ट होकर वो आता है, ठीक है, आता है उसको आप उसका जो भी हैबिट है उसका आप हाथी का हैबिट चेंज नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको जंगल के अंदर बांध के नहीं रख सकता है ना, तो उसका जो नेचर, दूसरा उसका माइग्रेशन होता है, इधर से उधर जाता है, उसका कॉरिडोर होता है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हाथी मानव के रास्ते में आ रहा है, ये हाथी तो बहुत पहले से यहाँ आ रहा होगा, हाथी के रास्ते में आदमी आया होगा। ये प्रॉब्लम हाथी का की वजह से नहीं हो रहा है, आदमी की वजह से हो रहा है। Long pen ini sita mero wang ju pen kadu be forest department pen cingki cetan lo pela sorting pen sita melo nilitum siam ke hoy pen tamelo kai pen malang li pen cingki lo la sorting pen nilitum alang li la conservation la PCC apa pantanang lu lo la pen ranger la pen forest department la so putat sita melo sa sim sondong kupitong do den la so putat pen ke as per forest rules do norms do wildlife act do
la so teng pen si no mat ke thang da protected se la so puthak sita melo sikrung pen pa investigate ji fan ku pc la sona case dolong pol jem si no mat ke kadu dagarat pen dang lok dak nili tum lemra pet damra pet tumta la forest department tum fan proper investigate pakuri ji fan si nili tum alang li tum fan pori Pinia Birta Lapan Sington Iklo, lang ikta Birta Life.